Ministry TV. When you walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. When we do His good will, He abides with us still, and with those who will trust and obey. When we walk with the Lord. So no, mabu edu no. What say wokotwen ayefurukunu no. Eba say obi beba. Nkom se beba. Obi beba ayefurukunu no beba. Amen. Na so ayefurukunu wonim da odbeba anytime odbeba. Enti no yekotwen no. Ne yekotwen so ebi adebesa. Enti adebesa dia na ebehia kanea. Na kanea no so ebehia ngo egum. Sani kanea no enye den endum. Amen. Hallelujah. Amen. Na mra edu ni kono obia ko pe ne kanea. Ebi se unyanya kunu no pe ubra o how to ayede etwa. Amen. Amen. Nya o hwehwa ade ni nya bedu kan sepse gba. Amen. Amen. Me machi akwa broche ko the whole world o. Until so bonsam any bonsam ena mama watani obosum ni mai we motia ena ekira mi onyankopon se me nyankopon ni nya ba gba me ntukwan biom obi eno be mi hu. Amen. Amen. Eze me tukwa kwa me kopere. Amen. Amen. Nya o hwehwe no enya ba se gba o how to hide etwa. Amen. Entino emebu dunu munko na munko twen ayefurukunu no enti woguso twen na efede ayefurukunu wa de wache na ode hwe wugidie enti misa no pa igina pintin wo o so hwe eyimu yesu yewo odafu biara hallelujah odo asinobia erade na ho odimun hallelujah obede ekodem yesu Endanobayo inani wada afoba hallelujah yesu ni wada afoba hallelujah saude auma nasa otiwa hallelujah yesu the 5 wise what's a nyansa for 5 there was a hair Marty say ayefro ne ba na me nsaka me kunu me nsaka me yere me nsaka me nshira me nsaka me se nya me hwehwe me nsaka pa me hwan de atome dia enu an na se ni de esanitin kanya no me ndum ni ne endum no china ene bebere gidi ayira kanya no enu ne ugidie. Amen. 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 Enti bebre nya wokan ina. Enti adiasa, nwasa twen, adiasa, nwasa twen, ana yefro benkra no mba. Kania no gusu kofam. Egusu kofam. Kania no kofam na den nesa. Den dem kania no kofam. Ese otu ni jidi mu no. Otu na obi to nefu. Ena ogusu kum ni jidi. Ngono yeden be otiaso dem na nengo yeden na ni jidi yeden yeden so to ni jidi mu otu mu se o hwie ngo ni bi yeden egu kania num na nia waka no say a faith is something that we not see but we hope for. Ade ye hu ye na ye de ye ni yeden atuso
o dem so be sira o so o ka o tira obo date se so also obeba obo date enti osofo bi obo date no o ida obefo so your trufo anamonim our trufo bi ayo obefo obi on panu kwa on kan kwa obefo osan your trufo Jesus say make come mesamba obo date and na so for obo date. Why do the people prophesy say time say date say basis happening? They are all false or trufo by for bonsam sana your phone so obeba and what say nyansa phone say hey Mati say everybody so be shira me shira bi okwan so say nya ti biara say yefuru no say obeba wo so mba wo maka se metwen no metwen antino ni hu sika nyina kura na ode beto ngo na ode be de ode beto bon sem ma yeho e kan the last penny kura ode beto dade ngo nego kanya no no dia twen ayefro no and wo se fe de wo mu gusu twen no e fe de enyansafo du ema du no 5 say me de menya by my de maba adumna se mimfi ne emfi o chira ene Christopher okwaso ba ko mienu no hwe ne sankape e fe de no mo kajira ne jide no ye de edum ubenya mama wata ubenya bahimba ababu sam wa ho mame o papa wa busuani mega ye church walo na nebe church wa mega yoro sa sori nkobiomo ha nkobiomo ensum nyame biomo amen enti enyansafo banum no emanyansafo enum no one dey say hey wakano ebebemu hallelujah oh everybody wakano set so paswa o nyame aka se obe Israel hallelujah obe Israel first things first so je say nano aladura mun maladura dum kania for ni me ko fa won aso no nkrofo go bebre what's why there why 40 days na mo 40 days amu ye den wa ha ese so obi agya ni oye ukuta okuku kwansen dadesen banku owoma owaduro woda ho atwen 40 days kingdom just 1 hour 2 hours simple want to mean train. The members of the Kingdom of God ministry, 1 hour and put into me train. So are they wise or are they fools? Fools, yeah, fools. Most muhieska, muhienshida, muhiekunu, muhiayire, muhiaba, muhiase. The fools, despise always counsel. Okwasia nopo efutu, opu Yesu. Amen. The 5 wise women, a virgin, say, hey, Erodeka so be shrine. Nyeti biara, nyame ye biara, mejai, menkone, menkochra, metren kopum say, ayefunu be de, obeba. And then Christopher and train Yesu biomo. Me say Christopher and train the Christians, they are no more waiting for Jesus Christ, they are waiting for their own intelligence. So pentem, Yesu wache. And no no demas a sign no after the time wa ayefuru no beba no na we mu kania na ide wo mu jide na ide hallelujah amen and won to my ide antwen na mum na dudu na wo twen no na dudu na wo ji ni dindi no o ma wo mutumi se wonye onyankopon ba bon se ma amen. Our kingdom yeah. And as afono Jesus Christ no founder. He is the founder. Yebo so say eja no ba no nkukuru di mu a eja the Father, the Son and the Holy Name, Holy Spirit. Mumbo su eja no ba no nkukuru di mu. That's Jesus Christ. And they were sorry no say nye Jesus Christ dey dia.
Think of for yourself now. As for now, from no say Jesus Christ did dia. And Jesus dia. Na Jesus dia and the train. Na o train na waka for hu bia abede. Bon say my Yehovah. Amen. Don't lean on your own wise and your own wisdom. Amen. Amen. So the law came by Moses, but the grace and the truth came by Jesus Christ. After 30 days, me more of you more. Because why obecheska upon this mountain, the mountain Zion, for several years. What here? Puntu biara, yemude bia, hwe. Obi beba se say no ide, why no their man. Amen. Amen. 30 days me more. What's if I didn't see ya? Obo no na mo baby. Fa o se nsrane nia o tie nyame asem na oye den oye asem ne dade yefo nya asem ne tie fo awefo sa na yesu oye ayefro no nkrofo na mba nti o de ma hefo o so won ko se bola so fo no mra ana meboa na ne oji ne oba na onya na wanya na ema ne ye den wo mo adom ne wo mo de ana wo ye den wo bre sa na o mebre so the first shall be last and the last shall be saved. Amen. Ni aye yes your 30 days jimi na o jimi no o pe ba na o hwe nkrofo ba o peska o pe adwuma. You are fool. O sister ba nya oba o mama ba nya oba o wankasa oba na ye oba. Amen. Amen.